kwima iwe azaza tabetuwe kwazogaruka nuko azaza Yesu azoza abagazi bose baremza bazakirumu kiza naza kwimwa takiza dutanyoye muri yose nziza tuzaririmba ko twakizewe abacuguwe bazaba bavuye hose baramye umwami wo mw'ijuru we azaza we ndabizi we kwazogaruka we nuko azaza we Yesu we azaza we abagazi bose barevye bazakirumu kiza nazakwima ibitura zabarawe zose uko bigana zose bizakinguka rwose we kandi inteko zaba ziziriye mu butaka bazongera we bature kw'isi we azaza ndabizi kwazogaruka nuko azaza Yesu azoza abagazi we bose barevye bazakirumu kiza naza kwima Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Data ndagushimiye data ndaguhimbaje iki gitondo c'imbaraga igitondo c'umugisha igitondo ciza igitondo kidasanzwe igitondo cawe papa wakinguye wadukinguriye watwirije amahoro abandi wabakinguriye abandi wabavyukije muri kino gitondo hariho ibintu bikomeye mubera bawe bafite imbaraga nyinshi zo kukuvuga no kuvuga ibitangaza by'iki gitondo babonye Mana tugize ngo tubitekerezeho twoza tubivuga bugaca bukira gusa iyo tubonye udutwikuriyeho ibirengeti abandi tukabona uno munsi wose twinjije no mu ngo zacu tuzicayemo Mwami Mana yacu ni ibitangaza turasabira umukozi wawe agiye kuganirira abera bangana gutya bicaye abateze icyo tubwira biza kurya bivuye mu ijuru ugiye kutugaburira ngaho mu imbere mufasha Mana ntaba ari we havuga wewe Mwami ab'icyitegererezo cya benshi iri jambo ryubaka imitima y'abera bose bategereje kugaruka kwawe Mana yacu imitima yacu yishime kandi ureke Mwami Yesu ducungure amaraso yawe Yesu Kristo atubeho kugira ngo yeze igisani kibi cyose kugira ngo imitima yakire Mana ndagushimiye Mwami Yesu Kristo umugaragu wawe ni mwiza wamusize amavuta yo kuvuga Mwami Yesu ureke biriya byose arimo kuvuga n'ivyo yavuze turacyariko tubitekereza tuzuza mu mitima yacu umuheza umugisha Mana sandi kukugize neza